Monica Kathono na atemanite na maabisa bogoti mawa akiwa ni bongerete utharano bogoti tauniu bogite bubumanite na ngwataniro njega no gwatimbaru bwa gavana Mutuma Nkuruki augite kinya akari ni bairutirite kire kure ogoti ni untu kuri na rira rithongi ya kuritira biashara. Uji Minister wa Mbesa kaunti ya Meru Monica Kathono akinyite ikingone gya kugitira ugoti barabara nene ya gutonya na kuma mushine mao gishone kyo bunge kya Igembe South kuraitha uria ngugi igwiteka akinya gusema na itingogi odorania ugoti kwandia na bo kubathikira na kinya gwika mibango. Kuringana na Minister uju wa mwana mabisa ba ni ati mushio mao nijo kinyite itagaria rinene kuthurana ni ugoti untu bumaniti na ngwataniro iria bari nayo na gavana Mutuma Ntwithinkia wa mwana akari tontu gukujirithirio tinkusenio kairi kuri ni ugoti tauka mbere under ya surprise visit gutegera revenue team wetu maoa tontu team wendo aminio yarare number 1 ke kuthurania mbeca cia baria kana itwetana gicungu ses na itware last week ikwentuma itware nere wetwa taxpayers day na twaba recognize bembere na be wakewa so irware kuyeta kuvithia surprise visit. Apart from that gutuminya ingavana beyamba appreciate nontu bangu enjegera bakuthithia nontu again team we mawa nyo yare the most improved kere revenue collections na mwaka ngavana very passionate na go support staff mno ngavana wetu number 1 ekirete staff na go support staff mno na twengi round yo ntumetenyare confirm nambara akwete amishara ya itecererwa renge deduction cia itecererwa renge uturo boitingo gibwariritwe na bakiwa bukamenyerwa nibekite mitaratara ya gutira mawa ni gushinda uringi mantu neyegie urini ugoti kugwanithenwe na mishingi. Last financial year mawa town tura improve it na 4 million na yanete kuringana na support ira tuonete ke waziri wetu wa mbesha Monica na kinya kwithira Meru ni thirite ri at peace no ntuba kwithira the leadership rio nyumbete kwithira ikiumba kwanania ntu bonde so inkuige kanya kaya usogeria governor wetu ngatho ontu revenue witie no ntuba kwithira ai kwina wikiri kwina peace na kwina ntu bawala nita gutina andu ai town na ngwe chetu ni kutika so pia mimi nataka kushukuru governor, nataka kushukuru uongozi wetu wa county no ntuba kuwekera peace tukomba kulitangu wetu tuteku arrest tuteku enganwa kwa turira tuibare revenue no tuiba kuona benefit ya kurea revenue ni kuwathia kaita kala bila pia tumatua bakarea revenue kakwethero tuone erere wa ekarewa antu betu bakona mathina kwibokwa ibo ntoto wekariwa but now we are saying no ntoito kon the product ya kurea revenue itwete na mbere na kurea na turiwa uteko ya mbesa cash na itwe cashless anto bondi bare mbeta na timo nikenda maendeleo yeta na mbere ya kuyakire county yetu. Dennis Mugendi Weru Njuma mushine wa maua county ya